Haleluya. Ijambo ryarambwiye ngo nisubizamo intege abarambiwe kandi ngo abatabashije ndikabongera imbaraga. Musa yaravuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe bacogore rwose, ngo ariko abategereza Uwiteka ngo bazasubizwamo iki? Bazagenda be kunanirwa, bazagenda be ngo bazagurukisha amababa nk'ibisiga. Abaje rero kuba muri aya materaniro meza, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi bagirire neza. Ni ukuri zacu ntabwo ari iz'ubusa ku Mwami. Kadufatanye amagambo y'Imana ari mu gitabo cyo kubara ibice 23. Kubara ibice 23 murongo wa 3. Munyaruke dusome ijambo ry'Imana. Kubara 23:3. Balamu abwira Balaki, saho namwe siho muri, Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana ni nziza. Kubara 23:3. Balamu abwira Balaki ati, hagarara iruhande rw'ibitambo byawe byoshejwe, nanjye ngende, ahari Uwiteka araza asanganire. Icyo ambwira cyagira ate? Icyo Uwiteka ari bumbwire ndakikubwira. Uwo ni Balamu abwira Balaki, arambwira ati hagarara ku bitambo byawe nanjye ngende mbwira Uwiteka ahari yasanganira. Icyo ambwira ndakikubwira. Ajya mu mpinga y'ibiharabuki, Imana isanganira Balamu, arayibwira ati, niteguye ibicaniro 7, ntambira ku gicaniro cyose imfizi n'isekurume y'intama. 5. Uwiteka ashyira ijambo mu kanwa ka Balamu, aramubwira ati, subira kuri Balaki uvuga utya. Muze gukomeza mwe musome, ni birebire, ni inkuru ndende, ariko aya magambo hari ijambo tugiye gukuramo. Uyu ni Balamu na Balaki. Balamu ni umuhanuzi, Balaki yari umwami w'i Mowabu. Bari bamuzanye kugira ngo akore ikiraka cyo kuvuma. Bibiliya ivuga ngo uwo yavumaga nawe yaravumwaga. Ni ibintu bye, ni ibintu yasigiwe, ni akazi amazemo igihe kinini. Mana ishimwe. Bamutumaho rero nk'ikiraka cyabonetse kugira ngo ajye kuvuma ubwoko bw'Imana. Ahageze aganira na Balaki, aramubwira ngo icyo Uwiteka ari bushyire mu kanwa kanyu. Semeni amena. Nicyo ndi buvuge. Uyu mugoroba rero, uyu wa mbere, nawise umugoroba wo kuvuganirwa n'Imana. Harababikeneye ngo babyakire. Uyu mugoroba Imana ikuvuganire. Reka mabwize ukuri, iyi ni imwe muri serivisi nziza Imana yemereye abantu babana nayo kujya bavuganira. Hari umuntu wari wigera avuganirwa nayo ngo ngayimpera icyubahiro. Uyu mugoroba akira kuvuganirwa n'Imana. Haleluya. Ndaje mbabwira uburyo bugera muri 6 igiye kutuvuganiramo. Ibi ngibi si imbaraga zawe, ibi ngibi si amaboko yawe, ni umurimo ukorwa n'ijuru gusa. Ikava mu ijuru mu bwami bwayo, iza kuvuganira umuntu witwa Korodi. Kavuga ngo ndi bumuvuganire kuko ndi Uwiteka. Ababisiraheli rero nabo bageze mu kibaya cy'Imowabu, Imana irababwira ngo nibabamba amahema. Bamaze kubamba amahema, Balaki arabitiranya, agira ngo bari bonyine, naho bari kumwe n'iyabahagurukije. Agira ngo bahagaze bonyine, naho bari kumwe n'isumba byose. Ngabitegereje ari bari mu kibaya, ngababonye bari mu kibaya, arabitiranya. Haleluya. Hari igihe isi kwitiranya, hari igihe abantu bakwitiranya, hari igihe inshuti zikwitiranya, hari igihe abamuvindimwe bakwitiranya, hari igihe abaturanyi bakwitiranya, ariko ntabwo uri wenyine, uri kumwe n'iyaguhamagaye. Uyu mugoroba yambwiye ngo ugiye kutuvuganira. Manishi barakarabaza ngo bariya ni bandi. Abantu baramubwira ngo ntabwo wamenye amakuru ya bariya bantu. Aramubwira ngo bariya ngo bageze ku nyanja ngo icikamo kabiri. Mwabyumvise namwe? Mwabyumvise? Baramubwira ngo ntabwo wamenye amakuru yabo. Bariya abantu bageze imbere y'inyanja. Yewe data wa twese we, nta mashini zivoma amazi, ngo inyanja ibabonye gusa.
bamwe ngo ntabwo wabamenye. Bariya abantu bavuye muri Egiputa bamazeyo imyaka 430 bataha Imana yabo imaze kwica imfura n'uburiza bwose. Barakati ni bariya numvise baramubwira ngo bariya bageze Yeriko, wa mudugudu ukomeye ngo urimbukira mu maso yaho, ngo barangije baratambuka. Ayiwe data wa twese we, baramubwira ngo ntiwabamenye. Bageze munsi aravuga ngo bariya ni ubwoko n'uwakinishije kubikora wese yabiguyemo. Baramubwira ngo ubitondere, ntubarebe bari mu kibaya bari kumwe n'inyamaboko, ubitondere. Ariko wayihaye icyubahiro Imana, ntubarebe bakennye bari kumwe n'itanga umugisha, ntubarebe barira kuko bariya kurira korarira umuntu ariko bwaca mu giti. Ariko ababyumva twabuze amina, bariya ubitondere. Bintu ibizabariya bijya bihindagurika, ubitondere. Mugoroba yambwiye ngo igiye kukuvuganira, Imana igiye kukuvuganira. Bariya ubitondere, bari kumwe n'ishobora. Bariya abantu bitondere, aho bakandagiye bajya bahakura umugisha. Bariya abantu bitondere, icyo bavuze kirasohora. Ntabwo wamenye amakuru. Soki mari nyota, soki mari nyota, soki dakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu, hahirwa umuntu wakumenye. Ariko reka babwire, mwanezerewe ko Imana igiye kubavuganira yo mu ijuru yoyo. Bwira mwene so ngo igiye kukuvuganira. Yewe data wa twese we, babwira Baraki ngo ntabwo wabamenye. Ariko abantu bumva yabavuganira twabuze amina. Igiye kutugererayo, igiye kutugererayo. Imana yinjira mu ambasade idasabye audience. Imana yinjira ibwami idakomanze. Ariko wabonye Imana yinjira muri ambasade ya Amerika na audience. Mana ishimwe. Ibihugu by'ibihangaye ku isi Imana ikinjirayo. Yewe data watwe, ishoboye bingahe? Yemwe ishoboye bingahe? Ndaje mbabwira uburyo igiye kutu, ariko nanezerewe. Yambwiye ngo umbwire abantu bari buterane, wabwira ngo uhereye ku muto kugeza ku mukuru ngiye kumuvuganira. Yabwiye kuro ngo nzakujya imbere mwataringaniye maringanize. Yabwiye kuro ngo ibihindizo by'ibyuma zabicamo kabiri. Yabwiye kuro ngo nzakenyuruza. Cyubahiro ni cyawe mwami, utuye ahirengeye hagati y'imisimba bihora biguhimbaza. Hagati y'imisimba bihora biguhimbaza. Cyubahiro ni cyawe, utuye ahirengeye hagati y'imisimba. Message y'uyu mugoroba niyo ngiye kubavuganira. Wabonye Imana ivuganira umuntu atanahari? Utanahari
ikamanuka ikaza bateranya ari 10 nayo igaterana nabo. Nibyo turi kuvuga. Bodi yateranye ariko nayo ikayiterana. Manishe shubwira Baraki agira ngo ni abantu basanzwe, baramubwira ngo bariya bamaze guhabwa umugisha. Witwa Balamu aramubwira ngo nabitegereje ndi mu mpinga z'imisozi, aravuga ngo nabitegereje ndi hejuru cyane, aravuga ngo nasanze ari ubwoko, ariko wabyongeyeho yewe nabitegereje sanga ari ubwoko. Arangije aravuga ngo icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, ngo maze iherezo ryanjye ngo rikamera nk'iryabo. Ngo ageze hejuru aramubwira ngo Baraki we uva nkubwira irindi utaruzi, Imana si umuntu kandi si umwana w'umuntu, icyo yavuze no gukora. Ageze ku murongo wa 8 aravuga ngo bama abo bantu ureba hariya nategetswe kubahesha iki, kandi Uwiteka nawe ariko mwayikomeye amashima. Irambwira ngo uyu mugoroba Imana igiye kutuvuganira. Irambwira ngo uyu mugoroba ngiye kubavuganira, manuke mbavuganire. Badafite uko bavuga mbavuganire, badafite abo babwira mbavuganire. Irambwira ngo hari uburyo butandatu igiye kutuvuganiramo, nagira ngo tubuvuge dusenge. Imana ishimwe. Icyambere yambwiye ngo igiye kutuvuganira kugira ngo iturenganure. Imana igirenganura umuntu ikamanuka ikamurenganura, ikamurenganura pe. Bari bamusize icyasha ariko iri mu ijuru ikamanuka. Imana ishimwe. Bari bamusize icyasha ariko iri mu ijuru ikamanuka mu bumana bwayo ikamusigurura icyasha bamusize, ikavuga ngo ya ndakurenganura kuko. Imana ishimwe. Sinzi aho Satani yakurenganirije, sinzi n'abantu uko bakurenganije, ndimo ndatanga ubutumwa, ariko yambwiye ngo igiye kukuvuganira kugira ngo ikurenganure. Sinzi akarengane abadayimoni bagushyizemo, sinzi akarengane, ariko muzi ko ari igihe abadayimoni bakurenganya bagashaka n'ibimenyetso, kandi ibimenyetso bakabibona. Ariko Imana ni nziza, ariko Imana ni nziza. Ariko muzi ikinyoma gifite ibimenyetso kuntu kiremera. Witwa Yosefu yarezwe ikinyoma gifite ibimenyetso, akajya avuga ngo nukuri, akavuga ngo nukuri sinaryamanye na muka Potifari, bakamubwira ngo ishati irakora icyaha. Ikizi biti narageze mu mahanga yose cyakisha Imana ifite ubushobozi, narakoze ubushakashatsi kugira ngo mbone Imana isumba izindi ku isi. Nasanze Imana ihanye nawe, nasanze Imana ihanye nawe, Jehova yimbere Imana ihanye nawe, Vanise Imana ihanye nawe, Adonai Imana ihanye nawe, Jehova Imana ihanye nawe, Jehova yimbere Imana ihanye nawe. Irambwira ngo ugiye kukuvuganira igukura akarengane kose. ibyo abantu bakugeretseho Ni ukuri kw'Imana, Uwiteka nibyo agiye kugukuraho. badayimoni bakagusiga. Mu yandi magambo, isura abantu bagusize ro isura. Amina. Uwiteka Imana nyir'ingabo agiye kugukura iyo sura. Haleluya. Abantu bagusize bakavuga ngo uriya azapfa kuriya, bakavuga ngo ibyo bizarangira kuriya. Iyo mwijurije kukurenganura, iyo mwijurije kukuvuganira, icecekere.
uruga rwose bagusize kuri kw'Imana nirwo Uwiteka agiye kugukuraho. Yego, uratambuka bakavuga ngo do, naho usengera bakavuga ngo do, ariko Uwiteka ajya amanuka akadukuraho uruga rwose. Ngiyo mwijuru ireba Yosefu yarenganye ngo arakubitika, birangira agiye no muri gereza bisize, ariko iravuga ngo umunsi nagukuyemo nzakurenganura bamenye ko warenganaga, nzaguha icyubahiro kiruta icyo wari ufite. Irambwira ngo Imana yo mwijuru hari umwambaro igiye kugukuramo, abadayimoni bakwambitse, Satani yakwambitse, ariko twayikomeye amashyi. Irambwira ngo uyu mugoroba ije kukurenganura. ije kudukura y'isoni zose, isoni tugendana, ipfunwe ugendanye ukajya uvuga ngo navuga ntese ko bazi ko nabigenza ntese. Umva niyo mpamvu Yosefu yamukubise abana babiri, maze kumuha abana babiri ngo aranezerwa, ngo umwe amwita Manase, ngo ndamwita munyibutse amwita Efurayimu. Efurayimu ngo birasobanura ngo Uwiteka ankuyeho igitutsi cyose nagiriye muri iki gihugu. Yebaba data we twese we, magambo yose. Kandi reka mbabwize ukuri, amatangazo abadayimoni bamanitse ku buzima bwawe iyo mwijuru igiye kuyamanura. Sinzi ibyavuzwe, bintu induru ni nyinshi mu matwi yawe, baravuga ngo nukuri, bakavuga we, bakongera bakavuga we, twarabivuze n'ubundi ajya kumushaka twarabivugaga, twarabivuze bajya kubana, twarabivuze, twavuze ko erega niyo mpamvu adatera imbere. Ni irambwira ngo muri aya materaniro uyu mugoroba Imana ije kukurenganura. Kabiri, irambwira ngo ubwije kutuvuganira muri aya materaniro, Imana yambwira ngo ubwije kukuvuganira igiye kukwibutsa bakwibagiwe. Hari ukuntu Imana ijya itwibutsa abantu we tutavuze, twicecekeye. Iwe data we, ikabasanga Canada, ikabasanga Amerika, ikabasanga Australia, ikabasanga iburasira bwaryo, ikabasanga iburengera bwaryo, ikababwira ngo ibuka. Irambwira ngo ubwikuvuganiye igiye kukwibutsa n'abakwibagiwe. Irabishoboye, Imana irabishoboye, Imana irabishoboye. Hari ikintu kare natekereje numva ndanezerewe. Umugabo witwa Mefibosheti, muramwibuka? Umwana wa Yonatani wari urebye bari kwa Makiri, yarahamugariye, yarahababariye ngo Imana imwibutse. Ayiwe Dawidi arabaza ngo nta muntu wasigaye umuryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Reka mbabwire, hari abantu Imana igiye gukoresha ku buzima bwawe, hari abantu Imana ihagurukije, hari abantu Imana izanye, hari abantu Imana amara ndumva ndimo, hari abantu Imana izanye, hari abantu Imana ihagurukije, baba bera baba birabura, ariko hari abantu Imana ibyukije, hari abantu Imana ibushize amahoro, hari abantu Imana ishyizemo ibitekerezo byawe, hari abantu Imana ibushize amahwemo. Ni ukuri kw'Imana, hari abantu Imana itegetse, Imana yagukoresheje, yaguhagurukije ikakubwira ngo ku bwa Santos, ku bwa Beti, ku bwa Jacques, ku bwa wacu. Mana ihimbazwe cyane. Irambwira ngo ubwo Imana igiye kukuvuganira, hari abantu iteye kukwibuka. Yaravuze ngo nta wasigaye. Mwumve ikintu cyantangaje, ngo hahita hagaragara umugaragu wa Yonatani wahetse Mefibosheti bahunga, witwa Siba. Reka mbabwire ikintu, uko bizagenda kose Imana izagusigariza abantu, uko bizamera kose Imana izagusigariza abantu bazakubera icyambu.
uko bizagenda kose izagusigariza babe babiri. Iyo Siba ataza kuhaba ntawe ari kumenya amakuru, si byose? Iyo Siba aba adahari ntawe ari kumenya amakuru ya Dawidi, ya Mefibosheti. Ariko Imana iramusigaza kugira ngo azabe icyambu cyo kugira ngo bagere kuri Mefibo. Reka mabwire, hari abantu Imana iguteguriye kugira ngo bakugeze ahantu. Hari abantu Imana iteguye, hari abantu irambwa ngo rero icyo ni cya kabiri. Irambwa ngo ubwo igiye kutuvuganira hari n'abantu igiye gutera kutwi. Gatatu, irambwira ngo ubwo igiye kutuvuganira, ubwo Imana igiye kutuvuganira, irambwa ngo ije kutuvuganira kugira ngo iducire inzira. Hari ukuntu ijya ivuganira umuntu kugira ngo imucire ahantu hatari inzira, ikagira uteyemwe ikamuvuganira ahantu hatari inzira ikahaca iki. Irambwa ngo uyu mugoroba ubwo Imana ije kutuvuganira ni ukugira ngo igucire inzira. Kandi reka mbivuge mpanura, buri wese urimo hano akira inzira Imana iciye. Sinzi ahantu Imana iri buyice, ariko hari inzira Imana ibonye, hari inzira Imana iciye kugira ngo, ariko mwayihaye icyubahiro iyo mu ijuru. Hari inzira kandi nimo ndumva inzira ni ukuri. Kandi reka mbihanure ndikora aka gatuti, ukiva hano akira inzira Imana iciye, akira inzira ubwo Imana ituvuganye. Akakane ndagira ngo nsoze, ntabwo umwanya tuza no kubona umwanya wo gusenga Imana. Irambwa ngo ubwo igiye kutuvuganira, irambwa ngo ni ukugira ngo ivuguruze ibyemezo byari byafashwe n'abantu n'abadayimoni. Ubwo Imana igiye kutuvuganira ni ukugira ngo ivuguruze ibyemezo byari bya. Muzi ko Imana ijya ivuganira umuntu ikavuguruza ibyemezo by'abantu. Urakoze Yesu, ndagushimiye, nguhaye icyubahiro kandi ndagushimiye kandi ndongeye ndagushimiye. Hari ibyemezo uvuguruje muri aya materaniro, hari ibyemezo bibi uvuguruje muri aya materaniro, hari ibyemezo by'abantu uvuguruje, hari ibyemezo by'abadayimoni Imana yo mu ijuru yakuvuganiye ijya ivuguruza n'ibyemezo. Uzabibaza witwa Esiteri na Morodekayi ngo ibyemezo byari byafashwe, ijuru rya abami Ahasuwerusi yabisinye ngo ariko ngo iramanuka iramuvuganira, ivuganira Morodekayi ngo ibyemezo byari byafashwe na Ahasuwerusi ngo Imana irabivuguruza. Irambwira ngo muri aya materaniro ubwo twateranye gutya hari ibyemezo Imana ivuguruje, hari ibintu bitazasinywa, hari ibintu bibi bitazasinywa ku buzima bwawe, hari ibintu Imana itesheje agaciro, hari inzandiko Imana iburijemo, hari irambwira ngo ubwo ikuvuganiye hari ibyemezo bibi Imana itesheje agaciro. Ubwo Imana ikuvuganiye hari ibintu bitari busore ku buzima bwawe. Irambwira ngo babwire ngo ubwo mbavuganiye hari ibyemezo bibi Imana ivuguruje ku buzima bwawe. Kandi reka mbabwire, nimushake mufashe tuyihe icyubahiro, ntacyo bitwaye, kubera ko hari ibintu byari byemejwe n'abantu, hari ibintu byari byemejwe n'abadayimoni, ariko Imana irabivuguruje, Imana irabivuguruje. Ijambo ryarambwiye ngo yica imigambi yicakura kugira ngo zidasohoza imirimo y'amaboko yawe. Irambwira ngo ndabivuguruje kuko nitwa Imana. Irambwira ngo uyu mugoroba ndabivuguruje. Ayiwe data we, hari ibintu hari n'ibyo kwa muganga Imana igiye gutesha agaciro kubw'imbaraga zayo zikiza. Nabyakiriye, njye nabyakiriye. Hari ibintu Imana ivuguruje, hari amaraporo yaragiye gusohoka, ariko Imana yo mu ijuru irambwira ngo ubwo ikuvuganiye hari ibintu itari bwemere ko byanzurwa. Bafite imirimo bakora, duhereza Imana icyubahiro. Bafite imirimo itandukanye, duhereza Imana icyubahiro. Hari ibintu Imana itari bwemere, hari ibintu Imana. Kandi abantu bafite imirimo itandukanye mwaje gusenga muri aya materaniro, mwakira umugisha Imana itanga.
ndumva ijuru rirabagirira neza uko bigenda kose. Irambwira ngo hari ibintu Imana itari bwemeze, hari ibintu bitari businywe, hari ibintu bitari bwemezwe, hari ibintu itari. Ariko mwayishimiye Imana yacu, hari raporo zitari busohoke, hari ibintu Imana itari, hari ibintu bitari bu. Aka gatanu irambwira ngo ubwo yemeye kutuvuganira, haleluya, ubwo yemeye kutuvuganira, ubwo yemeye kutuvuganira muri aya materaniro, irambwira ngo nukugira ngo ikwinjize mu mugisha wawe wuzuye. Irambwira ngo nukugira ngo iguheshe umugisha, ikwinjize ku musozi wawe. Kandi reka mabwiriza ijambo nahoze numva kuva kare. Imana yambwira ngo muri aya materaniro y'umugoroba abantu ngiye kubatuza ku misozi yawe. Ni naha dusoreshe. Irambwira ngo abantu muri aya materaniro ngiye kubatuza muri gakondo zabo. Irambwira ngo iby'agasigane birarangiye, irambwira ngo iby'urutoto birarangiye, irambwira ngo iby'imaka birarangiye. Irambwira ngo ubwire buri wese ubwo muvuganiye no kugira ngo mutuze mu mugisha. Twayikomeye amashyi Imana. Irambwira ngo nukugira ngo mutuze mu byo byuzuye. Naha dusoreje rwose. Irambwira ngo nukugira ngo mutuze mu mugisha we. Irambwira ngo nukugira ngo mutuze mu byo byuzuye. Irambwira ngo uyu mugoroba rero buri wese wateranye akira kuvuganirwa n'Imana. Sinzi aho iri bukuvuganire, ariko nanjye ifite aho iri bumvuganire. Kandi reka mabwirire ijambo, Imana igiye kukuvuganira udahari, ariko imyanzuro uzayishimira. Imana igiye kukuvuganira udahari, ariko imyanzuro izakunezeza. Imana igiye kukuvuganira udahari, ariko imyanzuro izaba umugisha. Imana igiye kukuvuganira udahari, ariko imyanzuro izakubera umunezero. Mwakire ubwo buhanuzi bw'uyu mugoroba, mwakire iyo mesaje. Irambwira ngo buri wese yakire kuvuganirwa nanjye. Dukomere Imana amashyi, Imana ibarebe neza, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.